شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جلي خشك برايد بسرمان أفرو كجي أيك رب العالمين حسكة ديال دو بسيارة ديبين بسيارة أيكد بشن أرباشا أويد كود فدية دن وكفارات دن رمضان دا أويد روجيت خخاري رمضان دا أرباشا أف كفارات دوان وفدية وان ديا چا بيتن، يعني دا روجيه كي خود و دا كفارات داد آن جي هما دو ماهي كي وقت رمضان خلاص بود ده پیش همه روژیا و ایک نقل کفارت خودتن و فیدیتن. جواب داده بیشن او کسی رمضان دا روژی خاری اجبر عذره که او عذره هنه وصایا اکونا چیتن. مثلا ایک پیره پیراتی نا چیتن او خلی نا گیرد حتی پیراتی او خلاص بیدا بگیرید او نه پیراتی نا چیتن. آنجی مثلا کسی که نساخی کاله یا بردوامه، یعنی نشد خوب بگیرید حتی چه بیته و چه نا بیته و اوید اجبر وان داشته نساخی بردوام پیراتی روژی خاری ام ده بجنوان اوید تنه ده پیش هر روژه که و مسکینه که طعام دن و ده خارنا مسکینه که دن بجا انسانی بکیفا خویه درسته هنده کسی تایبون من اوید چند رمضان هنده ده خلاص بید هر روژه که خاری پشتی روژی خو خاری یا را بوی خارنک یا بو مسکینه که بری فقیره که بری هر روزه که خاری و خارنا بو اکی بری اول درسته هنده کاجی ندا هم دو بین اول ندای اول تدش کن بو هر روزه که خارنا مسکینه کی دن شن همی پیج بکنه دیل ایک و بو مالک دوا بند شنجی بو سه چار مالک بند و طبعا او خارنا کو ددتن که چه خارن ددتن دوی خارنه دتن او بارا بتر او تخون، یعنی کانه هین یا باش تخون یا وسط تخون یا بخیر تخون ده کش که کانه هین ده اوه دن وکفی دیه هر واسا که چند دن پیش هر روژیه که و مروف ده چند دد فیدیه کفارت چند دن هم ده بجین خلافا چه بوینا بین علماء دا جمهور علماء بجیتن ده مده که دتن آنکو 75 غرامه مستکی پیش هر روزی که 75 غرامه. اما ابو حنیفه و حنابلة بجن خیر ده دو مده دادن آنکو کیلو نیوا و انسان دا کوش خلاف در کبید اما پیش هر روزی که و کیلو نیوا بده پیش هر روزی که و کیلو نیوت برنجی بده باذن الله ده اول کفارت و فیدیه خود دا دل سر ترابیدن. طبعا اگر مالک فقیر هبید ید پیش نبوی بند درسته دیو گوتنا جمهوری جیبشن پیش هر روزی که و 75 غرامت برنجی بدن. بسیار دوید بیشتن نصیحت تا چیه بو ما کو پشتی رمضان جی امد بردوام بین السر عبادتی. الجواب دام ده بیجین تو هشیار بی ببا مروفك رباني نبي مروفك رمضاني هشيار با اتهمي هيفا خود تعالى بنياسا نبس هيفا رمضان دا رب العالمين بنياسا هشيار با او سوز عهد پیمانة دا خود تعالى رمضان دا السر عبادتي السر طاعتي وعهده نشكيني وسوز پیمانة ديال خود تعالى نشكيني هشيار با پشتی کو تو فیر بویا طاعتی پشتی تو فیر بویا شفنویجا پشتی تو فیر بویا قرآن خواندنه پشتی تو فیر بویا عبادتی و ذکری هشیار بی نهیلی رب العالمین بشن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة وكيوه نبن او جناكو پشتی تشیخو هم میرستی جارکادی همی فکریه با پشتی و زحمت خو هم می پیچ کری نخیر هشیار بن وكي فيشنهاني نكن ابن زيد بيجيتن فمسلاك رب العالمين إينا بوان كسا أو عهد خود يل خود تعالى شتين بشتي في عهد هندا تت رمضان ده عهد ندا تنقول از دي اف صلاة عبادتكم اف صلاة از دي دستش گناها بردم في عهد هني نشكينا هر وصا
او كست رمضان دال سر طاعت خود تعالى يجير بو يخراجر بو بلا بشي رمضان جي بردوام بيتن رب العالمين بيش ان الذين قالوا ربنا الله عندك اون اوت قوتي رب ما الله ثم استقاموا باشين سر في قوتنا هاني استقامة كري بردوام بوي نكو هر روجه وكيسي براداره بن جار في رخيبي جار في رخابي هر روجه بشكل كي بنا خير اوت هوصا يدكل سردين خو استقامت كان ثابت خراجر بردوام رب العالمين قوتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اوت هاني وقت تمرن ناطرسن وهر وصاب خمجينا كيفن سلاويتش الدنيا دا اول بشخوت هيلن هر وصا تو بردوام السر عملي بردوام با اش علامات خير اوه انسان سر عمل خوی بردوام بید حسكي كيمشي بيتن پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ادبشن ان احب الاعمال الى الله ما دوم عليه وان قل متفق عليه خوش تبيترين عمل دف رب العالمين اوه يبردوامي سر تتكرن حسكي بلا كيمشي بيتن نكو تو هيفكي همين وجد خوب جماعت بكاي هر روزه جزء قرآن بخونی ذکرش بدای ولی هر رو بکی هر رو دعا بکی هر رو يعني جلای باشی بکی بس ببیت هیوی بتنه نخیر رب العالمین حشوی کسی تیاد یه بردوام بید بلایی که میشه بید دیف طاقت اوی دیف شیانت خو بکه بس یا مهم جرنگی اویا جرنگی بده بردوامیه هر واسش علامت قبیل بین عملی اوه انسان سر بردوام بیتن صح خو وبجربينه اجر تفيتن تبزاني عملتات رمضان دا يه قبيل بوي صح بشي رمضان كاتو ده جوابي اجر تديت تو هري تينا في الجماعات اجر تديت تو هري قرآن تخويني اجر تديت تو سر كرنا ذكري سر كرنا خيرا يبر دوامي ابزانا باذن الله دليلك وعملته قبيل بوي باذن الله چونكي يلي بصرمانا قبيل بونا عملي جلايب زحمة ترش كرنا عملي يعني ابصانه انسان ده نوجه كيكت خلاص بس كاف نوجه هنه ده قبيل بيت آنه ده خيره كيكت خلاص بس كاف خيره ده قبيل بيت آنش بر هنده سلف الصالح بشي رمضان شش هيفا دعات كرن قوتي يا ربي عمل ما قبيل بك اي سلفات بيشتن اجي رب العالمين از بصنم ايك عمل من يقبيل كري بو من خوش تبيترش هند الدنيا وهر شكي دنيا يمن بيتن چونكي اوه هنگيش مروف تقوادار هاد محسب كرن چونكي خدا قوتي انما يتقبل الله من المتقين خد تعالش مروف تقوادار قبيلت كتن هر وصا رب العالمين يقولي والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم عبد هدايات هاتي وجه اف هدايات هانه ده چه لكتن ده هدايات وان هشتا زدتر لكتن ده بيتا دليل کو اوه تنه درستوی یه هدايات هاتي و هاتي سرکا درست خاندنا قرآن نهيلي حواركنا خود تعالى نهيلي شف نويجا و اخفتنا دي رب العالمين نهيلي شيار بي عملي نرى وسطيني داخل ظهري كاري اش خود تعالى بك دعاش رب العالمين بك رب العالمين استقامه برسقي بتبكتن خراجري جيري برسقي تبك سر طاعتي حوالت باش بخوب هل بجيره طيبتي ابدماي رمضان خلاص بلا تهند حوالت باش هبن دبر دوام طاعت خود تعالى بك حتى جعفر كوري محمدي خود تعالى جرازي بيتن بشن هر قوكا سستهي بوم تشيبا اسخاف وسس لهات بوم طاعت خود تعالى دا بشن از دائم دا سحكما وجه الري محمد كوري واسعي ادبشن ترامنو اسبوعك هبو اسبوعك از چم اساسنات بوما و بردوام طاعت خود تعالى تكر لو ما اجر تهوالد باش هبن تو ديال هوالد باش بي باذن الله ده شيء بردوامي سر طاعت خود تعالى كي والحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان